Hello guys, welcome back to my new vlog. Ingke tabok ang Guwahati sokaiman dek toha angke video khaji ya. Ingke bat ini le khaisina hi khaiman ta basa asuk ke sato tong kha phatar kopla masa hai kasi si sing ma to sutor ke tong mani. Ingke tabok sang kaisa samuni thanglai to mani ba bani sikango te kaisa samung khaiwi je nang mani aro thanglai ni ingke mo khoro banai de busung nai thong tong kha satong tong mani khoro banai thok khnuk to hane ai ba ma khang ke sama yang tong ta ingke sangsin jagao sokpala ta boro je samung nang mani fast ingke ta bok sung saka gai phe te masake bising haja ingke phataro tong sne hi tong ta na bar ke sang ke oro bisingo te si tong wa hai pa nang halia bisingo hai ke nai sing tamo se deklang mani ingke saisang saisi hai to ha oro ingke jera kang bising hawi ta hai pa na pa video khali ya 1 hour later. Abo khay ba isang mani thanglai to sok phai te teng ta sung thanai mani na le sini buskani buri scooty salok ta flag no to buskam se ha ko dulung kheroi to makhang de sang na ma no mas makhang se sang ma le doi thang pai lam bo ke ba na le ha ko se dulung khero hoi tong oro sia khota dalo ke ba thang ma se le oro se le sok phai khasine destination Andro na first samung tongi samani amana sung scooty nani phalai mani electric jar inke aro sung kisa ko ro salawi nai le hata inke bom rok nai thokung nai ro hinai le tong ke ni rok salai le common khaiwi color bom rok nai thokku anke amne kisa nai thok jau inke te nai le tong ta tel ka color de tong he ya digin inke model alka inke morong ke te kisa dam kom puta ala nai tho bro sang nai thoja koyan side no se apena battery ro kom phui te dis break bukri chawta inge basang tama khaile ne nai tong mani amo banai tho ko phu bu apa ne gisa amo haya ko ni sajang mani ba na lai ma disa na lai aro hi asolai jang ta nai be ai kerai asa kotong ma nong nai hi phale mala na ni le su te mala su ko asa kotong ma nai phale mala ha asere ke pai